Porodica Obradović, Zoran star 48 godina, njegova žena Dragica stara 43 godine, sin Željko star 22 godine i njegova devojka Maja Gostić stara 20 godina likvidirani su 27. oktobra 2007. godine u stanu u Spasenovićevoj ulici u Žarkovu. Stravičan prizor zatekao je komšija koji je na vratima stana pokucao jer mu se Zoran nije javljao na telefon kobne večeri, a trebalo je da idu na fudbal. Kada je otvorio vrata, prvo je video telo Dragice i odmah mu je bilo jasno šta se desilo. Pozvao je policiju. Prilikom uviđaja, policija je u stanu pronašla čak 56 čaura iz 2 vatrena oružja. Posumnjali su da je bilo više egzekutora, kao i da je Dragica koja je otvorila vrata poznavala ubice, jer kako su tvrdili njeni poznanici, ona nikad ne bi otvarala vrata nepoznatim osobama. Prema zvaničnoj verziji događaja, ubica je ušao u zgradu i pozvonio na vrata Obradovića. Kada je Dragica otvorila, ispalio je nekoliko metaka i ubio je. U dnevnoj sobi je usmrtio Zorana, inače građevinskog preduzimača, a posle pucao u Željka i Maju, nakon čega je pobegao. Posle ubistva porodice Obradović pojavila se priča da je Zoranov poslovni partner neposredno pre ubistva brutalno pretučen. Također se po Žarkovu priča da su danima ispred stana Obradovića viđali dvojicu muškaraca u nekom tamnom automobilu. Oni su navodno samo sedeli u automobilu i osmatrali ulaz u zgradu. Policija je pronašla i Zoranovu beležnicu u kojoj je uredno napisano komu je sve i zašto dugovao novac. Tada je policija posumnjala da je motiv ubistva koristoljublje, jer se Zoran bavio građevinom, odnosno na svom placu je sazidao zgradu, stanove je prodavao. Policija je uhapsila 4 osobe, između ostalog i Zoranovu komšiju, ali posle završenog suđenja svi su pušteni na slobodu usled nedostatka dokaza. Likvidacija porodice Obradović ni posle 14 godina nije rešena.